...25 yıl mürzöge adam koyuptur. 25 içinde şu kabrin içinde bir alamat, bir belgi, bir dese gördünüz mü desem ben ökön aytayın dedi. Günlerden bir gün bir adam öldü, aparıp kabra koydular. Baş ayağını çekip kapanda assam bayağı kişinin korkunumdan tezden ben çıkıp kettim dedi. Geçe olgan kişi kim idi, nime çıklat idi dep sorap görsem men şu nerseni gördüm. Onu men ürgөнөгүн айтың dedi. Урматтуу Расул Акрам YouTube каналыбыздын катталуучулары. Техникалык себептерден улам мындан ары биздин видеолорубуз Расул Медиа аттуу жаңы каналыбызга жүктөлөт. Андыктан жаңы YouTube каналыбызга катталууңуздарды өтүнөбүз. Каналга болгон шилтемени бул видеонун астына калтырабыз жана бул видеону да толугу менен ошол каналыбыздан көрө аласыздар. Жакында Расул Медиа жаңы YouTube каналыбыздан бул дүйнө жана акыретиңизге азык боло турган видео баян, таасирдүү окуялар, алымдар менен болгон маектерге күбө болосуздар. Расул Медиа YouTube каналыбызга кош келиңиздер.